Rohani Raja Macau asa naik mason hatan itu dua asa seperti masih opa golang-golang pangarotna bolotuk soni pinaboy tapatu kahami saya gulang ma pinasuna naman kumatutu Raja di hatani si pangaroni ia hatana Raja Bulut penggabian parrasa do hatana soni makulah Baulia tema anang beruh dari Manjala Horas panggabian pahorasa dohabe dihatani si panganon nata sadar kuni alaya mamburu asatu bui ia tusihani semua iyo duboi ma dihatan panggabian pahorasa ni takasma amak borunani marboa-boa isiani sudah di mana wala tema tulang Raja Mami nama kasih mah itu Rajai Yakub isi panganon pagalian par orasoni asa takas tujuh purba takas bauju okola asa takas tujuh hika maduma takas mahika nang mamora asa takas mah tahonon nami aku ni si panganon pagalian par orasoni hatan yang kedua nama dok asa tinggal mabudu godang tinggal bain hite-hite baru magodang itu ya nakon tinggal mai asa hot ripe jadi naksal betulang na buju nunga rohami tulakmu imani na pagwa hata jalan nagogo jalan nasugot di manogonian nunga betul takas tabuhay mulotong juga setania iman rak mengundur hok kita anak nami dohot baru ngerajai tu bagas joro di kuhata iman ngajal pamas masuk pas salipeo marhite-hite napasona mula tema diduhata dunga hok bisa dan mapanggalay dan itu katulang keluarga anak namin ng gabi helamu bor ni Rajay ng gabi pasodik belum nami asa sawit matutulong hatan ni nagkatuwa na madokor asa tiwala na matiwa sikor idolok ni Purbatua tiwa anak ma tiwa bor na dekar-dekar di palmuluan doan nasida sawur matiwa tulak na bertu kalau tu bina skor tu majal tu kono kalau mangalakor tong yanak ko hatam ma sinano obat sina Raja Bulut maksud bahagi sabun jari pasal pusada sila juju kalau siap pangedon nami laos dipikir mahami roh ada foto kamu ika dilaw pasahan kon soban yada marhite-hite boleh sinang ni bor ni Rajay asa nama sinang ni dari Radio Sony mah panggilan aku.